بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Naubos na kita niyo ring agrab at tashbih, mga maksud sin pagpaanggil habis sara. Naam, pilain taod niya naka na to mga maksud. Muna bayanu imkanil musyabbah, ikaruan niya bayanu halil musyabbah, ikatu niya bayanu miqdaril hal, ikaupat taqrirul hal in kalimat tazyin aw taqbih. Naam, nakana tunad to sin lima. Mahapunin insyaallah ari taniyo pamakain majaz iban sin haqiqah. Susungon paglingkod-lingkod majaz iban haqiqah inkaon na to, atau haqiqah iban sin majaz. Dumagmit na kita niyo papangadjian, magkasabot sin mga ulamaul balaghah aming pagtakon at tashbih al-maqlub. At-tashbih al-maqlub, pagpaanggil maqlub baliskat. In maqlub deng ha fi'il qalaba yaqlibu fahuwa qalibun wa dhaka maqlubun. Qalaba bialiskat, bining niya. Mutakaw iyano niya Shaykh, iqlib thawbak, balis kwata yung badyo, iqlib. Naam, bang takaw iyanon iqlib samak, balis kwata na inbinga na ista, iqlib na yung hakalab. Naam, ang paimana sin maqlub, in maqlub amuin nabaliskat, ismul maf'ul, amuin nabaliskat. Atin abang tamanahan at tashbih, pagpaanggil al-maqlub amuin nabaliskat. Tamam? Mafhum na insyaallah ang unat si maqlub. Naam, ang kandain fi'il qallaba yuqallibu, piagbing-bing, piagbaliskat-baliskat niya. Kanda bang kita rumuha, Allahumma ya muqallibal qulub, ya kau muqallib, mag bibing-bing sin pangatayan, magpipinda-pinda sin kahalan sin pangatayan, ya muqallibal qulub. Naam, uning pagtakon tashbih al-maqlub. In tashbih pagpaanggil amuin normal, kabiyaksahan sing kita niyo mangkaw imian Zaidun kal asadi fi syaja'ati, Zaidun kal asadi fi syaja'ati. Mangkaw imian amuin originala Zaidun kal asadi fi syaja'ati. Hi Zaid biya singa haisog. Haunin musyabbah, haunin musyabbah bihi al-asad, musyabbah bihi.
ini adat, panyap, ipagpangil. Adat at tashbih. Haunin wajhu syabah. Aisug. Atin niya. Hizaid maisug. Damikyan in singa maisug daysab. Nagsaw sila hasipat. Isug. Tamam? Impangasubo. Hisuin labi maisug. Musyabbah atau musyabbah bihi. In piaanggil atau amuin imanggil. Piaanggilan atau kanamuin imanggil yadto. Isyuin maisog. Labi maisog. Siwusog na sila maisog. Sa isyuin labi maisog. Hizaid atau inasad. Asad. Tamam? Naam. Atin niya, in musyabbah bihi, in sipat niya makusog. Atin niya, in isog na indong kanya, labi makusog hang kandapya, anggil mo hizaid maun kanya. Amatin natural. Atin niya kumakaw, bangkaong kabayan mo, paanggilon, haingat, in tao paanggilon mo yaon, maun patao, amuin. Amuin lang ta, pianggilan mo. Nasumaya mo ini makusugin ini, atin niya maingat, sa amoy labi maingat. Kanong pianggil mo madto. Tamam? Kaya paman? Tamam amla? Na. Bihaon. In tashbih maklub, balis kwaton ta. Mabalis kwat. Hinangon in musyabbah bihi. Hinangon in musyabbah. Hinangon in musyabbah. Siya in paanggilan. Mahinang siya musyabbah bihi. In ini mahinang siya musyabbah. Mabalis kwat. Banga ko imian, dilanta kami example. Makita ko hansam. Ingka tuin hansam, may pagsipat pa kain, may pagpanggil pa kain. Amin masawain pamayhuan. Mang pakatuunin pagyanon nila. Long nimbayho mo biya, bulandam lag. Ikad to ta, imbayho mo, biya bulandam lag, hasahayan niya. Impangasubo. How no in masahaya? Bayho mo atau in bulandam lag? Bulandam lag. Sahih. Kandalong ko in bayho mo, biya bulandam lag. Amatin original. Why? Aung kay manan mga magdaraman, balis ko ato. Iyanon. Sa pantun in bulandam lag, biya bayho hi Shaykh Hajul. Napinda. In bulandam lag, biya simbayho hi Shaykh. Unin jima to, kalab, bialiskat. Sa kaula-ula, in bayho hi Shaykh Hajul, labi in sahaya ring simbulan damlag. Tamam? Tamam, kaya na to, way. May magbihad tim mga magsishare, hipagpalagmaksin parakala niya. Hipagpalagmaksin, amoy parakala niya yaon, sa kaula-ula sambilim bulan na may masahaya na tod. Makusugin insahaya simbayho niya, daing sinbulan dablang. Hada ismu tashbih maqlub. Mafhum insyaallah? Baik. Mari kita babait siya. Baik. Laung sin syair hi Muhammad ibn Wuhayb al-Himyari. Laung hi Muhammad ibn Wuhayb al-Himyari, sipat niya in bayhu, pamayhuan sin khalifa. In khalifa na kura. Tamam? Laung sin Muhammad ibn Wuhayb, wabada as-sabahu ka'anna ghurratahu. Mangkaw magbasa syair, subay pakansuhun mo in haruhul, al-isba' tushbi'. Atin niya pronounce mo in imbaris haruhul, ka'anna ghurratah, ka'anna ghurratahu.
Ishba' pagtakon ha shi'r bangkaw ha shi'r impag basahon mo. Wabada as-sabahu ka'anna ghurratahu wajhul khalifati hina yumtadahu. Ano yung ma'nan? Lawsin Muhammad na mantog, Muhammad ibn Uhayb, law niya bada zahara. Ma ma'na bada? Zahara, timampal na. Bada yabdu. Naam, timampal na. Kanda bang takaw yan long ko sal amma badalak, pangasubo na kaw uno-uno yung biya, timampal kay mo. Di mga pangasubo na ko. Sal amma badalak. Wabada as-sabahu, timampal na long nin mahinaat. Aun sanin adlaw bang siya tumampal na bang siya min gumawa na, sumahayan ha, mukias na in adlaw. Mukias. Nyukiyas na lang nin adlaw ka'anna ghurratahu, ka'anna ghurratahu in sabon na tudlaw niya in ghurra niya, in ghurra kaya tanin ghurra, in ghurra amuin haunahan sin amuin tuktukin niya min ini ghurra. Ang kandalong sin hadith, hadlaw qiyamat in mga bariman, yuda'awna yawmal qiyamah ghurran. Mamana ghurran, nagsasahaya hindi. In ghurra nila. Tamam? Muhajjalin, in muhajjal, sahaya isab na hindi ha. Bukton iwan sin hapaa. Hasiki. Naam. May tato magsahayang bariman, sabab sin bakkas sin wudu. Yuda'una yawmal qiyamati ghurran muhajjal. Law niya miyukiyas na in subo, in adlaw. Sabon na tudlaw nin ghurra niya, biya law niya in ghurra niya, inamu in ghurra sin adlaw, at inamin biya panagnaan sin adlaw ang sumud. Ang sabang siya sumahaya na, amin panagnaan sa haya niya, sin adlaw, ghurrat as-sabah. Nakita ka mo bang amin subo? Bang siya tumagna na sumahaya? Pagyanon sin Arab, tabashirus sabah. Tabashir as-sabah, amin panagnaan sa haya niya. Sumahaya bihan. Inhantang long niya, sinamuin bukiyas sinamuin subo, amin sahaya sin panagnaan adlaw, wajhul khalifah, biya long niya vayhu sin nakura hi khalifah. Hina hawaktu yumtadahu, hawaktu siya long niya bantukan karungukan nin babantukan, uyumun siya magsahayang bayho, bihad tulong nin hantang sin bukyas sin adlaw. Way imingat, maghimumungan. Hal fahimta ya Shaykh? Uid. Pahaman niyo marayo, sumunta ka mo pag-uusin. Naam. Tumtuman ko yung nangadji pa kami rin doon. Aun murid. Nabesing ka muna. Nagalingkod-lingkod kami. Haulihan ako. Iwan bulpen ko biya. Na maibog ako kanya, aun-aun hindo singguro maghudjog sa jasin unya. Alam ko, asal. Mapahamtod lang ko yung tao yun. Inako di ko kapahaman. Malawm. Ha, asbah wan nadhair kan Sheikh Rushdil Qalam. Aun-aun hibis sara singguro, pagkatod magbaking pangatod nila, maghudjog sinuma. Atin na kaya pahaman. Napag-asuko ka niya singguro. Ipalilay na kanya. Lang simba sa malayo, kusong, misan hambuk, ay kansiran niya. Nalong sin Sheikh. Kaya nalong nakita tako maghudjog sadya ko sinumo yan. Sa kaulaw, kaya pahaman mo katan. Biyaw lang na wayrunti kahatihan mo. Nalong na ya Sheikh. Kanakulong niya maghudjog sadya sinuko. Hati niya, buka niya maasubo. Pagka magbaking pangatod niya, rakala sumon siya, hudjukan niya magtiwi. Hati niya, kepahaman ko na. Napagtukaw-tukaw ini. Way ron to, isang kepahaman. Na mura-murahan, hindi kita mabihat kami maghudjog sadya sinuko. Na. Wabada as-sabahu
Miukyas na. Timampal na launin adlaw. Kaanna ghurratahu. Sabunnal tudlong niya. In ghurra niya. Inamoy panagnaan sahaya. Sinadlaw, masahaya rakuman. Bialong niya wajhul khalifa. Bialong niya vayhu. Sinnakura khalifa. Hina yumtadahu. Hawaktu siya bantukon. In uyum katawa sahaya sin ay mukan niya. Bihad tulong nin hantang sinamuin. Pukyas sin adlaw. Impangaso. Unin wajhu syabah. Mayta niya pia anggil in bayhu sin khalifa atau afwan. Mayta niya pia anggil in buki amuin mukyasin amuin sahaya sin adlaw pabayhu sin khalifa. Unin wajhu syabah. Ha? Uno? Unin wajhu syabah, unin piagsauhan. Bat piaanggil niya, in sahaya sin adlaw, in pagbukya sin adlaw, sahaya sin adlaw, pabayhu sin khalifa hawak to bantukon. Unin piagsauhan sipat simbayhu, iban sinamuin adlaw hawak to siyang mukyas. Ha? Unin wajhu syabah, التلألؤ التلألؤ ما معنى التلألؤ ما معنى تلألأ يتلألأ تلألؤا التلألؤ التلألؤ amo impag sahaya pag spark yamat to biya pagsilak biya tagha similak sumahaya biya tala'lu ya tala'la long mo wajhu kaya tala'la imbayhu mo long mo yatala'la ma ma'na yatala'la di magsilak sahaya pamayhuan na bukon kahabay tini mapilasat mo in panday sin syair bialiskat niya piaanggil niya in sahaya, in silak sin adlaw, pabayhu sin khalifa. Mainkan, haunin labi masahaya, bayhu sin khalifa, atawa tabashiru sabah. Ha? Haunin masahaya, haunin takasipat akwa. Bunalin sa imbayhu sin khalifa, masahaya. In amu in silak sin adlaw, masahaya ray sabsa labi masahayain in silak sinadlaw sa bialiskat ning case sa kaula-ula in sahaya sinadlaw di lumabiring sin sahaya sin pamayhuan ni khalifa tamam fahada tashbih tashbih maqlub ya pahaman niyo ra kaya pahaman niyo ra? Kaya pahaman insyaAllah. Lilaya ko ka ako to. Ikaw. Katoy, tindog. Ikaw. Maanahin na ka to. Ha? Di mo, wala mo kihatihan? Ha? Kihati na to, way. Kihati na to, way. Ay, ipalilay takan Shaykh. Pabab. Bismillahirrahmanirrahim. Musabbah wajhul khalifa. Musabbah ini anu ina amin jahara amin bada asub. La ilaha illallah. Wa bada asub. Amin pagsilak sinata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana hata nanti. Manahin na muna. Bismillahirrahmanirrahim. Simawa na lang nga in adlaw in subur amin adlaw dia alam niya din anu gurran niya na piasingod niya biya sin bayho sin halip ba hawak to siya pudyon sin mamuntikan lawa la hawla wala quwwata isim makalilay al-shamir yalla
kada as-sadaqu ka'annahu watahu imamkan nucleus na means in adlaw ka'annahu watahu sa hunal tutulura ang panagnan sinaksaya sinadlaw wajhul khalifati hina yuntadahu ya sa parati ng bayhong sila khalifa awak tunay kanuhan yung tutuljihan kami نعم. طيب هون تشبيه مقلوب. تشبيه مقلوب شيء أقول ديني سنشاقي إن هو ما انتصر يا سنمين بين سلطان Mga to paamuhon, ito pahamuhon labi ng aming sahaya sila sinamoy huwa ng aming pamilya sa palita. أحسن. نعم. جيد. هذا فاهم يفهم. طيب. Tumatun kita niyo pahikarwa. وقال البحتري لونس بحتري شاعر إنغانيا البحتري كأن سناها بالعشي لصبحها كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. نعم. Hindi pianggil hibuhturi in barqas sahaba amuin sahayasin sahayasin kilat alindang sing kilat unsa namin biya mag-alindang siya pagkilat biya unsa biya spark niya biya ha biya madto amuin umalindang yan manlong niya kilat mahatangkas sapat long niya kilat mahatangkas pianggil niya in kilat in sahaya sing kilat. Naam kita niya timagna sindum sambil pasubo-subo. Makita ko magkilat sindum pagawus aun madto sahaba aun madto amuin gabon uning kakitaan mo sinamuin ilaw niya pagawus aun gabon tigidlom mapasandong mo ang dagbus niya dum tigidlom sambil pasubo-subo pagawus magkilat magsahaya tigidlom pagawus aun gabon uning dagbus sing sahaya sinamuin kilat kumuddan haamoy rabon niya. Biya siya mag-spark, magsaya. Tamam? Kita unta kuno bang biya din yung pagpaanggil, ingat niya magpaanggil. Laong simbuhturi, kaan sanaha, biya laong niya insana, bawu al-barq, amun sahayasin kilat, sana yung pagtag. Sana. Kan dalam sin Quran yakadu sana barqihi insana ilausin inono sahaya sin kilat. Naam. Laung niya sabun nato laung niya insanaha insahaya niya isim pagyanon sahaya niya amin sahaya sin kilat haliusin gabun بالعشي sin waktu ashi waktu rum العشاء magna kita niya لصبحها in lam dain dun bima'na ila subhiha sambil pamahinaat niya kita niya na mo in sahaya sin kilat daing sin waktu sin dum
sambil pasubo-subo ila subhiha, biada rin dagbos. Law niya tabassumu Isa, umanggil, pauyom katawa hi Isa. Isin Isa rin doon. In Isa rin doon, ngan sintao biyantog niya. Ate ko mana kura ba ini? Muhong siya mo inlong tabi mga dirihilan, umangot madirihilan. Ilingkat lang niya sinamuin ilaw, sinamuin kilat, sahaya sin kilat sindum, timagna sin Isa bilasi, sambil pasubo-subo. Ilingkat lang niya, biyalong niya uyum katawa hi Isa. Hawak to siya long niya yalfid, mamung, lumapal, simparjanji ang dirihilan. Aunsan tao mga tao nakura, hawak tulong niya imian na konsum, dilan takawang kakurot bukas, janji, waad. In amuin, uyum niya long niya, hawak to siya long niya lumapal, simparjanji ang dirihilan, biyalong niya lingkat sinuno, biyalong niya, inamuin sahaya alindang sinamuin kilat, amuin kilat yan tulong niya sahaya sing kilat, bihad tutudlong na biya sin pamayhuan niya hawak to siya lumapal sin parjanjian. Kaya yan yun aki in pamung in maksud hibuh turay. Naam. Nakaano yung maksud? Tawa. Balikan ko. Laung simbuh turay, biantog niya hi Isa, amuin tao, pati mura, na magdirihil, magmumura. Laung niya kaan na sanaha. Sabun na tuod laung niya insanaha, in ilaw sin amuin, gabon, amuin kita niya sindum, ilaw, sabab sin ilaw sin amuin, kilat. Way liming katlong niya sin amuin sana, ilaw niya. Bil'ashiyi sin Isha, kita niya, li subhiha ay ila subhiha, sambil pasubo-subo niya. In luparagbos yad tulong niya, biatod lang niya, tabassumu Isa, bialaw niya uyum katawa hi Isa, biantog na tao, bukuhin na bi Isa, ngan niya, bialaw niya uyum katawa hi Isa, hina yalfid, mamana lafada, lumapal, hawak tulong niya, lumapal siya, bilwa'di sin janji, dirihilan niya pataw. Impangasuray doon. Naam, haunin masahaya, iban masawa. Ilaw sahaya sin kilat, atawakan sahaya sin pamayhuan hi Isa, hawak ko siya jumanji. Sahaya sin kilat. Mangeto paamuhon siya imian in pamayhuan hi Isa, hawak ko siya jumanji dimihil biya lang niya sahaya sin kilat. Amote makusog. Ang patubialis kat niya. Hinang niya in sahaya sin kilat, biya lang niya sahaya sin pamayhuan hi Isa, hawak to jumanji siya lang niya, lumapal sin parjanji. Ang pagtag sin biha ini tashbih maqlub. Tashbih maqlub. Na. تمام؟ تشبيه مقلوب. طيب. وقال آخر لو سنكيبنا نسم أحن لهم ودونهم فلات كأن فسيحها صدر الحليم. أحن لهم ودونهم فلات كأن فسيحها صدر الحليم. نعم. Laung sim magdaraman
ahinnu lahum. Ma ma'na hanna yahinnu? Ma ma'na hanna yahinnu? ما معنى حن يحن يا شيخ؟ حن يحن biya lumaw kaw, tumumtum. Lumaw, tumumtum. Magsitta-sitta lang sing kaybanan. Biya dasay ni sin syauq, tumtum. Amusajjain hanan, in hanna, di siya matag tumtum, di siya matag hanna, aw hanan, malayin kan tumtum sin malayo, pamalayo. Kautan sila malayo. Dalang mo ahinnu. Timumtum ako. Dahil nga fi'il hanna, yahinnu. Ahinnu ana. Timumtum ako long. Lahum kanila. Aming mga amuin, katautay manghuran niya. Timumtum ako long niya kanila. Wadunahumu falatun. Sa along nin, haot na mo, ibansin sila, falat. Etan yun fala, paslangan, pantayan, kablangan, maluag. Natin na, aun, haot na mo, ibansin sila, desert, di ako makaus-us makad to. Fala. Pantayan, maluag, paslangan. Ka'anna fasihaha, insabon na tuudlaw niya. In fasihaha, in fasih, in luag niya. Luag sino no? Luag sin pantayan niya tulong niya. Sabon na tuudlaw nin luag sin pantayan niya to. Sadrul halimi, biya daghal sin tao masabar. Biya sin daghal sin tao halim. In halim, tao masabar, tao mahanunod. Naam. Katog na ito anong scale. Balikan. Law niya ahinnu lahum wa dunahumu falatun. Timumto makulong niya kanila. Sumakawalaw nin haot na mo iwansin sila. Falah. Dunahum falah. Mama'na falah? Pantayan, maluag. Yung mga desert yaon. Kaan na fasihaha. Sabon na tudlong nin luag. Luag niya, ay luag sinamuin pantay yaon, nin desert yaon. Biyalong niya sadrul halim, daghal sintao masabab. Impangasubo. Uno in maluag. Daghal sim masabar atawa desert, ajib. Falah. Unim maluag falah atawa sadrul halim. Falah. Tamam? Naam. Sa unin hinang niya, piaanggil niya in desert, paraghal sin masabar. Bangit to paamuhon, sumayin daghal sin masabar, paanggilon niya pakain. Pa desert. Pa falah. Sa inhinang niya mada, hinang niya bialiskat niya, qalabat tashbih. Mama'na qalabat tashbih, bialiskat niya yung pagpanggil. Hinang niya musyabbah bihi musyabbah. Musyabbah hinang niya musyabbah bihi mayta sabab. In maksud niya lil mubalaghah. Atin niya palagguon niya to din, palagmakon niya parakala kasabar sin sadrul halim. Sa kaula-ula, siyambinin pantayan, maluag pa siya ring haamuin, pantay pawa, paslangan, amin desert yan. Naam. Hisim makalilay ka ako sin hikarwa, bait. غيره أون فضل يا فجري pahanta pa ito eh نعم هاولين تشبيه لأنه مقلوب
Bang paamuhon, Yaman po yung i-sign pa. paanggilon pa sana. Ahsan. Ejlis. Hada hum faqat. Kung da maunit yung tashbih makhluq, bisaning kita mag-ianda. Ang kaya na magyalong na tuanin bayho mo ba kolong na biya bulan damlag. Ang kaya man mapanday, balis kuaton, biya palagmakon niya kautod, bantog-bantokon ba kao, long nem bulan damlag, biya long na bayho mo. Sa kaula-ula, masahayain bayho mo ring sin, bulan damlag. Tamam? Na yung mga Arab, mapanday. Maingat sila magbisara maghimumungan. Ang kanday mu'jizat diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna yung Quran. Kapandayan, ha? Nawayro di sila makahinang besin Quran. Bisan biya din ingat nila magtashbih, di nila kakausan himinang besin Quran. Sababing Quran mu'jiz. Ba makna mu'jiz? Makaiga min wayro makakaus himinang kan. Na. Yung mga Arab na kauna, dilan ta kamu faida. Bang aun tao pati mura, wafi. Hipagpaanggil nila kan sa mawal. Bangaon tao wafi, mamana wafi. In wafi niya min biya, magtutunay batod sin kuan, parjanjian. Biya, hipag hinungod nila kan sa mawal. In katuwang nagpaparasahan maray, hipag hinungod pa kain. Kana talad, biya lang na parasahan niya talad. Hiya talad, hati niya masanang tuloy, dahil may hiya talad din na nakuan nila. Hindi ko kayo nga tanong kisah hiyatalad. Sabi ito yung pagkarungan, tabi along na hiyatalad. Para saan hiyatalad? Nabang aun tao isa buwafi. Amuin tao magtutunay ito sin janji, iban sin amuin pag-isunan, long niya masya Allah sa mawal. Singan, isa mawal. Bukod ni Samuel, ha? Aun bakas na hinduan ko, pagbalik si Samuel lang nakatuan. Kasi wala niya biyari, sa ni Samawal. السمو السموأل السموأل تمام عفوا السموأل ما في السموأل bang isang tao pati mura ipanghinungod nila kan Hatim Hatim at-Ta'i. Kakunahan nyo yan. Habas sa Arab, bang kaw magpangadji sin Arabic literature, kakunahan nyo yan. Dialong na Hatim. Maksud nila, Hatim at-Ta'i. Naam. Bang isang tao adil, hipaghinungod kan Umar ibn al-Khattab. Bang adil. Bang tao hanunuton, mahanunot, masabar, hipaghinungod nila kan Ahnaf. Di along na Ahnaf. Di niya mahanunot, Ahnaf. Bangisab tao fasih, masaldik. Masaldik, iban mahantap magbisara. Hipaghinungod nila kan Sahban. Si Sahban, Masya Allah, Sahban. At niya masaldik. Fasih. Sahban. Bangisab, maingat maghutba. Ipaghinungod nila kan Qus ibn Sa'idah. Qus. Bialong ni Qus bang maghutba. Naam. Malingkat sa ining mga hutba niya katan. Bang kamo mga di sin Arabic literature, labayan niyo yung katan. Mga hutba nila katan. Bang isab maisog. Bialong niya kan Ma'ad. Bialong niya kan Amr ibn Ma'di Karib. Amr ibn Ma'di bukun Yakrib, silent ya in yariri. Ma'di Karib, yung pagbasa. Bukun Ma'di Yakrib, Ma'di Karib. Silent ya. Naam. Bangisab, amuin tao, hipo sin wisdom, maingat, amuin wisdom,
Ati sin wisdom niya may mengat magbutang, sin uno-uno na habubutangan niya, ipaghinungod kan Luqman. Luqmanul Hakim. Luqman. Bangisab tao maingat bright, malungsit impikilan, ipaghinungod nila kan iyas. Di alam nga hiiyas. Bang tao, biya madto, bukon datod maingat, biya hibang-hibang, biya kuan-kuan, biya ditod makapaham, ipaghinungod nila kan bakil. Hisiyo, hibakil. Yan ang family name, di ka, hibakil. Hibakil, naam. Bang kabus-kabus, hihabannaka. Habannaka. Bukun isab habannaka. Aun family habannaka. Ha. Ang pain ini habannaka. Habannaka. Ha. Ang kabus-kabus. Bang ikutan, ipaghinungod nila kan madir. Sabab himadir, hakisan in ikot niya, kapag sa amin na ni mga tungkang, iwan si mga tungkang, iwan si mga anglit niya katan. Namang kauyanon sina Arab long na masya Allah, kapag sa amin na ni tungkang, iwan anglit mo, wala ko pyudji. Hati niya, imaksod niya, rin mo misang pag-aadyanan mga umabisita. Rin misang pagkudanan sinamuin, way mabuling-buling. Malano sadya, ba't di ko mag-aadyal, ikutan. Kapag sa amin ang long, himadir, ingan. Bang isab tao, amuin, kyudan, kasusahan, ipaghinungod nila kan kusai. Di kusai. Ang kandalong sin bait shi'r, nadimtu nadamatal kusai. Nagsusuna kulong niya, pagsusun hi kusai. May tad to hi kusai. Kusai, magkukuan siya, mag-unubay, magpapanhot mga binatang. Magpapanhot siya mga binatang. Pag-uusang bukadlaw, maglalag siya sing kahoy marayaw rakuman, ba't hinangon pana? Ha? Hinangon pana, iwan sinamuin kuan yan. Maglag siya kahoy amuin hakahoy hataas. Taas-taas simbud. Di siya magkasinamuin magtuwa bawa. Sabab, in kahoy amuin tumubo hataas, mapakon. Mapakon. Sabab may ta, sababin tubig ulan, di magkayong dahin doon, pababa ka taning tubig. Amuin hika, lunok sing kahoy bang siya, kumayong hababa, lumunok ba yung kahoy? Pag-uusin hataas, in kahoy hataas yung mga bid-bid, kiyukudan hangin dara, na exercise, magbihan-bihan, na kumusog, ang kada mapakunin, in mga kahoy ha, ang mga kabidbiran, ang mga kabudburan. Naupunta, nakabak na siya kahoy maraw. Biulanan niya biasbasan, piyarayaw niya todo. Amo atin hipagpanhot niya bihan. Amo atin hinangon niya, unubay ni, bawang kan. Ha? Amo na panaiyaon. Na. Naupunta, ang kisa, kahinang siya pilakad, tuhinang niya rin hakahoy malingkat na kuman, nambuk dum, na simabad na to din amuin, binatang, panhot. Napagkita niya, magtuin niya na, piyana. Pagpana niya, kyuddan yung binatang. Sa wala niya kita sing kyuddan, in kita niya pagkaroom, in kita niya mo in, pana niya mo in bawang niya tuwihan, naka tudyo pa ba to? Kimuan, imong way ni, siminglab madtuwihan. Pagkitaan niya, kimuddan pa ba to, siminglabing kuhan, kiawaan niya nagbing. Yan takan niya na isab, pagkitaan niya ito na isab, nakato niya, piyana, impanganal niya, pangaratin niya, way yung kyuddan. Sa kalito, inamuin, pana niya ito, 500 na, sinhait. 500. Harap mad to, kada to, pagpakit mad to, nag-spark mad to bihan. Napagkitaan niya, sinto, amuin pana niya, hapanghati niya, wala dalawang niya kimuddan,
kiyawa na yung pana niya, ang pailingkat amuno, kahoy marayaw, ang paniya biyali, pailong niya pus mo ang mga kato. At inasinapang bukon maraw ang mga kato. Kakunahan na kolong niya, pakolong niya magbihan long niya muin, di na ko maamuin kumudan. Biyali niya, napagadlaw. Pagkita niya, si Milakman, badas sabah, pagkita niya, tunanin binatang miya matay na. Liatos to liagbas sinamuin kwal. Sinamuin lingkat, sinamuin pana niya yan. Napagkita niya. Insusun niya di magpa. Cute-cute niya, duhul kulamay na sinsusun, in Arab. Abba asabi'ahu, sinamuin susun, cute-cute niya mihan, ay tatulong niya, nabiyali niya na. Nanahin ang amuin long tabihan, amuin lalaan sin manus siya. Halom sin hula, bangaon na magsusun, nalong na nagsusun biyakan kusai. Nadimtu nadamatal kusai. Ikusai nga. Nabang isab tao maudyo iban maudyo pa tao yahju daiman pag hinungod nila kan hutayah. Misaningan ni may bukon marayaw hutayah. Ihutayah. Wayroon tao hindi niya makura-gura. Majana-jana maudyo. Hiyama niya, hiinaan niya na udyo niya ra. Labay habis sara. Naam, sambil di matungin masa, wayroon na maudyo niya, yudyo niya ng baran niya. Ihutayah. Ihutayah. Pagkita niya sindagbos niya hatuwig, na yudyo niya ng baran niya. Aun niyan tawbihan. Mangita na, masakit, mang di makapangudyo ha. Na sila ini, mga bab, kapaida, maka niyo hapalon niyo sa dyan. Mga ngan nila, kakunahan niyo ang kamu mga dji, bahasa Arab. Mga sila susungon sa Allah, o pakwan nila, na hapalan niyo yan. Na in qaida at tashbihul maqlub, in tashbih maqlub, huwa ja'lul mushabbah, mushabbahan bihi. Hinangunin mushabbah, mushabbah bihi. Biasa namun nilay ko kaina, biddi'a, magdaawa kaw. Ang kanma tuhinang bialiskat, sabab magdaawa kaw, mag-claim kaw, sinsabon na to din wajhu syabah, amuin sipat, piagsawhan, makusog, dahing sin amuin, aamuin, pianggilan mo. Ang kanna to bialiskat may bihan. Na, ama to yung sabab magmayta, pagbaliskat to sin mga mag-share, sabab sin, mag-claim sila sin inamuin, wajhu syabah, amuin sipat yan to, sahaya, tawahansam, at tawakan uno-uno na, makusog lang na hayaon, tengsin hayat. Namuyad tuin, tungod ha musyabbah, iban sin tashbih maqlub. Insyaallah, darsil qadim, lumatun kita niyo pahaqiqa iban pamajaz. Bahath muhim, mahal gatud in majaz, iban sin haqiqa. Insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.